sine wujunu fili tampilo arfilo o kunyinde wakati o terinkanu sui kubenu go jamane ke no gonde maduna ke no kesu o ta gara ke wakati kibare benu go kitungere onaru kun kinyanda ga o ta ga bismillah. Police nundo habandanu kungani protection civil nga woni sere kuranu ngolenga hata kayande kundi menutana kudo na soda sunu kudema na jamane ntanga igolenga woni nyakebe keni kuranu ku gana serburu ku gaja na no benu boshia na debu benu bosuya yukuna daga tabu nonga na debirun kondi kitrafonu ntanga tugaru kwen sunari nyabane hakrila ke yime koni geli jamane le munungara mengal khore benya naganin tore ke joparenga kota bega ko lenki surundi gazi suwa kendo sarvo ajon kon koto mogosiri na sababunya tikago bawo jagundana nda kenyoko na tikago ngana kinyano ku jonko nunga segene mogosiri charbon boton ko ne kenga wutunu wujine arokame kata wujine arokamo filia ko nenta gazi be uganya wutunu kamo nagati ken jonko sege mogosiri na daga ma wujine arokamo sekia kenga ko ne nanti ho gabe wira menaga yeru charbon boton madange wujine bombongate kenga ni cancer nga docteur nu benu jonko intenga wa jarenda nga ira ko inanti sine nogondi bombongate kera wo wujine sere kitana jarande mogo yugo kenga ni chemotherapy anyana ko soro munya ken jarande rawo fotana kinyana sere kero kebero jarande gantabana ken jarande rawo fotana kinyana sere kebero jarande gantabana ko yinti joye no nguri hatanta wo kendi menutana chemotherapy ke tabane jarande awa wutunu tami kata temple wujuneya serbanya kabana Kenya ta tumu kata ta segui fonu me ofunu nikenga kabare beno ganyo magalenki nikinyanda ga kunya faike o ta gara no gemni duna ko tatane assalamu alaikum.